siyabonga uNkulunkulu nathi ukuthi sesangena kuma-legends ngoba kubukwa lokwa nalokwa nalokwa. Phindze sibuka nje noma ngabe siyathandaza noma ngabe sikuphi, sibuke ukuthi uNkulunkulu akhuluma ukuthi sosipha kudla kwama-legends. Sibonga kakhulu nakini bazalwane, sibuke ama-comments. Siyakhona ukuthi sikhulume nalabanye sibude ubani Nyamata Mfundisi naba nje kini eSouth Africa siyabonga kakhulu. Inombolo temfundisi sathi isho ukuthi etikhona nje naye liyatiwa kakhulu 76171673. Ngiyo-ke le futhi yangena na ku-WhatsApp bese-ke uyatithola naletinye. Siyacoca nabo bazalwane, kube khona lokho ukuthi ngoba vele lapha kunjenga ku-Facebook lokuthi wonke umuntu uyafunza. So siyabonga kakhulu lokuthi kusitakala kwenu bazalwane, kusitakala kwethu ngoba nathi bese phindze futhi sithola okuningi. Sekukodwa-ke lokho ukuthi awu niyasiphumuta ngoba nawubitiwe funeka kube khona ukuthi hawu lento lokudla lengikulethile abantu bayakudla yini. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu achubeke anigcine. Naku-ke kudla kwama-legends. Kuthi bazalwane, sihlahla kuba ngiso lesithi singakakutheleli tithelo. Angathi uthi uthanza diphi tithelo njenganyalo siyathi nje ukuthi sidla ini. Kuthi singakakutheleli lesihlahla letithelo, sicale sona sijulise letimbanzi. Nje noma ngathi isihlahla le usitransplant ukuthi noma nje singathi kumbe kungenteka kumbe sesinetimbali. Angathi kungenteka kanjani baka-agriculture bayade ukuthi usithathe lesihlahla usitransplanter, sitawucale sibe nesikhathi lesinye-ke futhi lithatha itolo nje iminyaka besisuka lesihlahla sende timbanzi. Ngalamafishane-ke isihlahla sicale sona asithumeli futhi sicale sijule sithi fake letimbanzi bese-ke ngani sikuthelela. Nayo inkulumo legend ebebengathi ngicina lapho bongakubamba asokuhlabule-ke bebesingathi awuphoze ividiyo yakho uthi Mfundisi uthini, uthini kutase kuba lula lokho ukuthi ungakugobhisi. So ngicela wonke umfafe kaphoze la ukuthi angithayiphela nje lapha phasi ukuthi I did pause noma-ke uthi nje pause ndawade ukuthi ufike wema la ubuke le nkulumo. Ngicela kuyiphinza futhi ungakaphoze. Sihlahla sicale sifake timbanzi kucala before sikuthelele tithelo. Kusho ukuthini lokho? Nayi-ke answer ngoba sowuphozile sowucabangile. Nabu nenombolo yami futhi ngiyakholwa ukuthi ukhonile ukuthi ungisendele i-audio noma wathayipha. Sesijabona into kanjalo nje ku-2026 kuthi kusho ukuthini ngoba bazana khathi uthi itholele kuneligama lakhaya lithi titholele kutase kuba lula lokuthi wow. Naku-ke i-answer bazalwane, nami nje ngiyabuka sibatshali namake mtshali ukuthi hey bangakhi bazalwane, hey Mfundisi noma nje angikubhice lokuthi bazalwane akusiyo ama-empty promises lokuthi usuke nje uchamuke futhi hey vele nje nawe nje umpostoli na bishop umtshelile na reverend ebandleni bazalwane la ebandleni ngeke ngisaluva senita ngibona kuma-prayers nakho konke. Wena wona sowusitshela tithelo usangakacili. Then-ke nasikukhuluma namake mtshali sowuza ukuthi make mtshali yes bazalwane Mfundisi na statement nasi bazalwane they want the change. They speak the changes but they don't want to change. They don't want to change. Bakhuluma abantu ngema-change hey fanele ukuthi nje mina ngiba nemali mina akhulume ukuthi imali utaba kanje but akafuni ukuvuka uyosebenza. La bathi eBhayibheli ku-Proverbs bonele entuthwaneni vilanzini kugoca nje tandla. So siyabuka nje sihlolile ukuthi sicale emndenini ngoba libandla mbaba balicala ekhaya. Kuze kwaba nekucatshana nahlala phasi isihlahla nga-New Year naxolisa. Nasikoni waxolisa namzala waxolisa namalume waxolisa nababeli omncane waxolisa na-anti waxolisa ngivumele ngibabide bonke namkhulu waxolisa nagogo waxolisa namakhelwane wethu waxolisa nahlala phasi isihlahla kwahagana kwakhalwa ngabe ningakazili yabuya inyama kosiwa. Ngiloyo wakhuluma mina-ke ngithi ngoba ngayindi agriculture kuthi lapho nina benikhuluma ukuthi nabe isihlahla semakotapeni samangozi makotapeni nanga lesiwadlayo sicela nisiphe bazalwane makotapeni sizilile sidle ama-fruits nama-vegetable. Kuthi umfundisi wena ukhuluma emakotapeni noma-ke uthi ulethe emakotapeni hey saxolisa ekhaya ukuthi kunjena ngeke ngisayihlupha nasesontweni kanjalo the very same thing. Nithethe incumo
kuthi la ebandleni vele mina ngeke ngisalova. Bakhona nje lezi batiko labaningi labachamuke mfundisi lo buso lobu uthi abubona bube bunenge emishini wazi wabubona. Wasuka lo muntu loyo washayeka. Asihloniphe le agriculture lesihlahla futhi asithumele bazalwane. Kusuka sona sikwende lokho ukuthi sigcile bese emva kwalokho sibona sikhokha imbali. Ansi nalokugcila sendela sitomunya phela imali. Bathi ngema-nutrition titsako ya nalo gama elikahle. Tiyamunya. So nasi ngaphinde sikuguculele singathi hey imbazana naseminyakeni lophela nasemuva kusemndenini kusemabandleni bazalwane bebathembisa. Asikuyamise ke lokho ukuthi bazalwane njengoba ngithi sinipha kudla kwema-legends. Ngihambe ngakubona lokho ukuthi ngakhathi uNkulunkulu angimbulela into lengasala elwimini kimi nangithi the physical law bazalwane came from the spiritual law. Yathi konke manje lokubona physical uNkulunkulu nje wadala umtimba wa spiritual wasisuphotocopy lo. Konke lokubona physical kuqhamuka lapha ekhaya kithi emoyeni. Njengoba hlale sibekisa khona la agriculture nje. Kuthi nasi ufuna la emakhaya yebo nasesigangeni nje lapha. Njengoba sachaza kaningi sibanifana nasihamba kube khona lo mkhulu ubiyelela mfundisi ngiyayithanda le sakwenda nga-2006 kuthi lo muntu ubile mfundisi ngoba akafuni nangamaklabishi akhe spinach sakhe sidliwe imbuti kakhulu netinkomo ke ngoba sibona ufake na-furnace la sekuba khona ke uphindze futhi umfundisi akhathi kuyogawula lapha ensabeni nami ke ngabekisa sibe phansi webhekile la mtimbeni siyogawula. Ngeke nje umane ubeka ingadi yakho ungakavalele inkukhu ehokweni noma kufaka efenisi ukuthi uvivanise kungangeni imbuti. Uyabo uma lokho phindze netinyoni kuyenteka lokunye ufake nako amakhasethi kwakadzeni lokuthi uthi uthuse etinyoni. Noma ukhanze umuntu ufake lokwethi lokhu emasaka lapha tinyoni titothuka ngoba netinyoni tiyagubha lo mbila lapha phasi. Yakubona konke lokho ukuthi lokho nako kwachamuka spiritual ukuthi nawe ke uphi idaladi wakomoya uyile ngokugawula spiritual siyakubala kuba kuningi. Then ngese kusilesihlanu lesuka kuye ngoba besibuka ukuthi i-honor prayer esibili bathi nesicela abangalofu bashimbilike. Ngalesihlanu ke konke lesakwenda uNkulunkulu uzokhuluma ke lokho ukuthi uyathi la emhlabeni wonke make nakaletha umfana la emhlabeni kusaphakade ingadi sorry for that. Kakhulu umhelo kube khona uyasikeka uyambona lo muntu bayathi ke bomake nathi bobabe nani abancane. Think about that ukuthi hey mfundisi ngiko lapha esibhedlela nje vele emashidi hlala washwa ngiko nje esibhedlela nasobhadala kubhadala kona lokho phela kuthi afuna uthathe amashidi awashwa ngemishini of course but ayahloba nje phindze bakuniketela amanye emashidi. Uletha umuntu emhlabeni sithaba inkosi ngipresident induna nkulu nangi nje nemfundisi uyabona ukuthi usibusisa nami 14 December nangidala make wasiwa ngumhelo bekaletha nalija. Ngiliphi ke liphupho emhlabeni sele sigucula. Uma uNkulunkulu kwamthokozisa angathi kanjani ubancisini bomake kwamthokozisa lo uyabona nje kucala ukuthi uyoklinika umtimba uyashintsha ishape nawe inyuka lapho uyahamba nalo nje bantu mabakubuka uyabona nje make nombona ngose yamathe ethwele edolobheni ubuze hey make mtshali nje bangihlale ngisho hey mfundisi sesigucukile. Uyabonakala ukuthi umfana sisona sesigucukile umfana sogucukile sokuthi awuphuma ke manje umbuke lokuthi inkosi yami umfana nebantu nekuthi nabe kuyagezwa nje inkosi yami sanibonani bomake nikesa njani nje vele kudinga le husband iteke imgezi obene ngathi angahlala la bhavini noma ngendishini. Vele ke sungakucabanga lokho. So uma kubalekela ukuthi angifuni le shape ukuthi sinjena phindze ubalekele lokuya esibhedlela naloklinika nje ukuthi umfana toba health bahle bamtheka phindze nekudla so nje awusazi noma beyini iwalk yakho iyashintsha. So sibithi ke bazalwane singathi bona bayafuna la emhlabeni ukuthi bangakliniki i-body shape ingashintshi iphindze kungasaphakade ingadi yena nje kakhulu akafuni ukuhelwa kodwa uyafuna nje ukuletha umfana lodaba nangumfundisi. So kodwa abafundisi lokhenzakala ukuthi labanye bengikhuluma nabo nje ukuthi yemfundisi ngeke iministry yakho nje ukuthi ubhitiwe ibona ichuma ukhanza abafundisi bayadla bazili balala kakhulu. Ngeke ke lethi imfelo lethu bese kuba khona ke ukuthi sebathi tholile labanye siyabati masebeta khona sekuyakhalwa sokunjena yabona nje umuntu bazalwane ngalamafisha noba seningivile
Kungaba abafundisi, kungaba ngichairperson welibandla, kungaba abantu labasha, khona abantu labasha lasagxilise kakhulu ukuthi ngiyakhulisa mina, sengiphindze nganimithela noma ngamithisa nabo abafana nje. Sekunjani njani, sojula nabani, sokusuka umsindo, taxolise. La ibuka lento, lo mfu ufuna kubeleka umfana nje ukuthi kungaphindi kusuka umsindo, kube khona bhuti izibani man 4 years back, siyakhumbula agijimisa amantombazana lapha, agijimisa tshwala lapha, sokukhangengeda imali. Lo mfana lona athi ngalo good boy. Ngumfana lo ukuthi umfundisi asiyeka biology. Lokuthi uzuyibeleke lento le. Look at the price. Buka lo mhelo. Manje khona ke bami labasha ukuthi yena ngathi ufuna ukugoca tandla but egcineni ufuna kumbeleka lo mfana ukuthi akahlulwa ethi ngikhanuko. Ebephe ngathi umsona ukudlala ngathi nini. Phinze nemadoda naboma ke. Yena la mshadweni nje ngathi ufuna kubeleka umfana athi indlothi iyamthanda, umfati wakhe uyamhlonipha uyamthanda ngisho njalo. Bantwana bamhluphi nasibuka nje la inzaba liyacala kancane asibeni kalozitha phinze na ungekho kalozitha ngalesihlanu ungalali lokhu ungalali ngalesihlanu kunokusapha kwethu ingadi it's a highway to heaven but bazona bakufuni ngiko ke ngangivumela ukuthi yes mfundisi nawo sibuka Ncebe Nkosi sine sifuna nje ukuthi sicela thina ukuthi sitawuboba nesisu asifuni ukuba mube emtimbeni asifuna lesi sikhukhumuke futhi asifuni konke nesikubaleka. Kwesibili asifuni nje umfundisi ukuthi kuphumethe ingadi nemandi lapha nasibeleka asifuni kusikwa. But ke ngiko abantwana ukhanya ngaba clinic abebafa noma ke make phusha lo mnye nje kuba khona ukuthi umfana uphuma upotokile labo nesi labanye bakhona nangimake nangakasibambisi manje. Ngiyacela ke 2026 as a legend nami ukukhuluma nje lokho. Kukhona ke lokunye lesikuphekile ngithethe nje ngoba kunesikhansana lesincane niyathi vele ema-video ethu athatha lekubo 30 minutes enyuke but nje lesikhathi kahle kuba khona lezwi asisho ukuthi bese nithi thina siyakuthanda mfundisi lokhu ngathi kufishane ngoba lapha nje kuningi lesengikushilo but nje lesinye isikhathi kahle kuba khona ukuthi thina siyingo ukuthi anifuni lama-audio nama-video lamathe kuba nje ukuthi sibhizi njengoba nanyalo sibhizi nalokuthi nje nangicetha la kunemthandazo omkhulu umbulawa wenda wathi ke wena ukuthi the day ulalela le video basayiprocessa bowathi ukuthi ngithandazelwe le video isaphekwa umfundisi bekangena emthandazweni because bazana this is very serious. Ungatoba kusebandleni nje bishop siyakwazi ukuthi bonke izibani babe izibani uqala imanga nasemndenini kube khona siyabathembisa nakusuka umnyaka kodwa utawukhanza kulo mnyaka lo nathi phinze sebakukhokha ejele sebakubhadalela sowugangile phinze uyaxolisa. Sihlahla sona sicale sithi fakele timbanzi bese ke ngani sikhokha detail so nawe bhadala le price ufake le timbanzi utaseke le nto leni uyathela lokhu angisho ukuthi ningasho nami nje ngingasho ukuthi bazolenda ngibona ngiphile bungcwele kulo mnyaka ngeke ngihluphe inozivela ngihluphe but ngiyathi lokho ukuthi based on what mfundisi nawe utshwala nje ngeke sikubona unasatshwala ngoba vele nalonyaka ngeke ngibona asatshwala ngeke ngitshole ngeke ngebe ngeke ngibulala but ngiyathi lokho ukuthi kutangibida lo mfana ngifuna kumbeleka ukuthi mnisa kaphuma emaphepheni nje unasetshwala lo mfana lo yabangidambeleka yena bakithi kwasho lo mnyaka yema ke ngicela kunigcina lapha nginishiye nje na yema ke